Балалар ішті баштар алдынан баштап қоларымызды юғайып ярамын кіріп давайте мұнда. Әйдәгіз, рәсім етіңіз. Бүгін татар халық ашы қысты бұйып пішіруге үйренеміз. Ең башта, ішіне башлар алдынан онны әзірлейбіз. Кімдер әлі менің ердемшілер? Кім есімізіңіз? Мына тұтасың ма? Әйді, сен қазір онны соласың, башта илейбіз. Сен солышасың ма? Тұтта. Мұнда онны сол. Бір-екі тапыр солар тұрып қыла. Яқшы етіп сол. Бат. Әйбәткіне келіп шыға сенің. Bir жерге үйібірек мұна шайтыртып қолаңы қоялы, секіртіп кіна қолаңы міне. Болды, онны әзірләдік. Қазір мұнда қойып тұрабыз илетіне. Онны бұлайрақ етіп қоябыз. Шундан соң. Жылы сүт керек енді. Сүтні біз әзгіна жылытып алдық. Мына қазір аңа қойынлар суда солам. Суынып кетмесін үшін. Мұна очай бұлайрақ етейік сәрі. Жылы қай сүт әзірлейбіз, әйбет. Қамыр үшін сен әйда тұтасың ма? Мұны сол. Сол шуш. Қойнар болды ма? Міне жылы сүт солдақ әйбет. Қазір мұңа солабыз тұз. Міне. Тұз лайбыз әйбет. Шуннан соң әзгіне шимішкі майы бір-екі қолақты бейтәбізін дейбі. Оны әйтіп шамы білен солайтын кен. Шуын қазір шушы ұнны сола башлайбызды, әкіріңіна. Амыр басабыз енді. Солып тұрасың әкіріңіна. Сен әкіріңіна солып тұрасың, сен қолың білен бұлайтып отайсың. Резкі түгіл ярам әкіріңіна. Искін түгіл. Бұлайтыртып, бұяққа тара. Сен сола тұрасың. Ол баса тұра. Қазір ұнны солалы, солда, шошында тоқтап тұр ярым. Шошы ұн үстіне, сүт үстіне ғана солмайлар, ұн үстіне солы солабыз ярым. Мұны байтырдып. Мұны, бұралды. Қазір все, дәлші жасабы тұрабыз қамырны солдағын. Бұл қыстыбының тұшы бұлайында. Ішлігіні бәрәңгі білен шәргелі бұла, доры ярмасы білен де. Biz bugün doğru yarmasından pişirilген but kavırı yasap karayız. Kıstabıyla bir kamili kalan. Elek halıklar şulay pişirgenler, elek kişiler. Dağın bir akşam şulaydıp parası gelen mi? Da. Haydi, eyde güzel. Bana kısa öğreniriz. Bir katı jiltim eşinleri. Baytal, baytal. Ana şulaydıp bakın. Dola tırışasın, namadiz. Әсім şulay kırtıp batan. Hazır көріне başlay ol. Жеткеннегі, жетмегеннегі қазір көріне башлайды. Башлай күп қамырына үйіштіріп тұрады. Yol itirge koyarız böyle kegine қамырларының барсында әзгіне yol itsinler deyip. Seni kanda uyuштырып тұрабыз ма? Шулай кірдік. Сен едәл бұлай кірдік. Аңладыңыз ма барығызда неше еткенін? Шулай тіртіп түбәріклер ясайбыз да, мұнда yol иттірге бұларын қоябыз, әбірсін ішлей башлайбыз. Ансын қотлап қойған шағында өйбет болайынды. Кімдерінің жайып қарасы келетіннің оқу білешлегені бар. Әйді, міне сен ақа пішақ берем. Нешеге бөлебіз мұнаны қояр өлейғалі? Бірі, икеу, үшеу. Беш етіп қарайғалы зұр бұлам екен. Мұны байтыртып. Edəli, buları. Böyle geri bulmasın yanına. Şöyle bir yıkan. Hazır bularını şulay biberekleyiz de. Jeyip karayız kandan jeygeni var idi. Kandan aklı başlayan seni aklı başlatırgan mısın? Ekreğine gidip başla. Bir kolun bile bayıp eğlendirip durasın kızın değil mi? Hazır üzerinden dik yarakta jiberme. Bir kolun bile eğlendirip dur. Başlayın yasayabız kıstabıyla. Tügerek basa, motor etip tügerek motor basa, motor bulayın devlet bulan. Motor tügerek şağır alsak, eğlendirip dur. Bir ettin, eğlendirip. Forması tügereği bozulmasın için bir jirge gına edip turgaçtan.
Anladın mı? Bir ittirip jiberdin, eylendir. Şuşlayda biz de teginde alıp kiremiz kaldırırga yaramı? Koysağız kireşek, ben de dön, eyli. Teginde kiremiz de hazır olmuştur. Şuşunda solağız da, başta bir yağın, potom ikinci yağın bilesiz indi kıstıbıyla, eyli. Mınolay tırtıp, kupırıp şağa ol, timgil bolup. Şunanın bir doğru yarması soğup, bıtkası soğup, kıstıbını yok, sarı tiri değil, korgusun tiri değil. Sizin bilin, nasıl mınolay tırtıp? Yapın şunda. Kulağımı bir kiydirme şeyine mene şuraya tırtıp. İki yağını sen bansın alıp gidesin mi? Gel mende. Kırıqalda şuraya tırtıp mene. Olay tırtıp son. Eyvah. Hazır kızdırıp qarayız. Motorguna bulub kızarsa yaraydı endi. Şulay tırdı. Eylendirip saldı oldu. Mene mansı yuqaran, qiyaqas kelib. Kel. Mene olay tırtıp saldım. Qamır eyrajılı geliş. Salğanın var mı? Eyrəli bıtkasını salalı. Mına şulay yortu yağına yarar mı? Ona bu yortu yağına. Mına olay sal. Oldu. Tağın sal. Tağın al. Tağın sal. Azrak simantı yoxmayı mı? Azrak simant. Tağın şartına gerek mi? Ne bitar? Mene. Toplatasın özün. Eyrəli toplatıp koyan. Toplat da laytып qırıyın basa bırak mınalayı. Basa bırak, o aşılıp düşüp yürmesin için. Mene əzir kıstıbay bol değil mi? Hazır özün moylap da ketin deydi. Moyla özün. Ne bilədik moyla? Yaxşı itib jölləmə şey yarar mı? Yaxşı itib moyla. Ha bir qıstağın işləb qarayısız yarar mı? Deydi. Yara. Mına bizning azir qıstığılar eyli, mına. Kızlar mına aktiv qatnaşqan kişilərə men hazır böləklər berəm. Sen malades, eybət xamirni yeydin, qo'lingdan kelishib tura, mına sizga böləkləyim sizni. Kimdir yeyib turdi, kimdir xamirin yardımlaşdı, kimdir işini işləşdi, kimdir moylaşdı. Malatsız, aktiv qatnaşdınız.